Usiombe wakati shida tu imefika, lakini anza kuomba na shida ijatokea. Na Bwana akamwambia Petro, ombeni msiingie majaribuni. Manake majaribu ikiwa mbele yako, Mungu anakupa kiu ya kuomba. Unajisikia kuomba tu, unajisikia saa zote uamke uombe, unajisikia mafungo ndani yako, unakuwa na hamu ya kwenda kanisani. Mungu anajua kuna kitu kitatokea, na hii kitu kiko hivyo. Nimekiona katika huduma mara mingi sana. Kila unapopanga maombi, usiisitishe. Kila unapopanga maombi, usiachie njiani. Manake hata ukiwa kazini, uende kwenye maombi. Hata ukija kanisani unasema, nitakwenda kazini, nitakwenda kanisani, lakini sitakula chakula mpaka saa fulani ifike. Hata kwenye ofisi yako fanya maombi, kwa maana shetani akitaka kukupiga anakutenga na maombi, anakutenga na kanisa la kweli, anakutenga na Mungu. Kwa sababu anajua anakuinda sana ndani ya familia. Kama wewe ndio unaombaka, vita vyote vinakuangukia wewe. Katika familia yako, wengine watasoma ni kwa sababu unaomba, wengine watajenga ni kwa sababu unaomba, wengine watalindwa ni kwa sababu unaomba, wengine wataolewa ni kwa sababu unaomba. Sasa shetani akitaka kuipiga familia, anakutenga na maombi. Na Mungu akitaka kuepusha na shida ya kesho, anakuongezea hamu ya maombi. Kwa hiyo hata kama maombi hayajibiliwa, omba tena. Hata kama imejibiliwa, omba tena. Hata kama unaona nguvu zinaisha, omba tena. Kwa maana kila aombaye Mungu muepusha na shida. Hatuko nguvu kwa sababu tumelapa. Hatupo nguvu kwa sababu ya decision fulani.